Ekyoma eki kyakwasibwa emyeto erikukorera hansi y'ekibiina ekya Kasina Young Maize Traders Cooperative. Julius Museveni orikwebembera ekibiina eki aina amatsiko ng'omutindo gw'ebicoori n'entaasya y'emyeto nibiija kweyongyera. State for local government take this golden opportunity to officially commission the maize processing plant. This project, like any other project that we have commissioned in this district for government, it will have an impact to the youth. Kandi inywe singanto mine kukoza entekereza yanyu gitekere ekiroro murole ekiro ya gavumenti kurora wetekereza ko omuntu mukorra hamwe ka grupu baitu yogire plan ko kali ekyo kyagendera mu grupu omu tujija kurambura ebyo wanyu tusanga twinekana twino mwana wa PDM Parish Development Board esinganto grupu ni mtungo kuchweka Godfrey Kagoro, meya wa Chenjuju Town Council, na Young Factory neija kuongera ha mtindo gw'ekyanga. Factory egi eigwireho Minister wa Local Government Victoria Businje Rusoke kandi ashabire emyeto okagira program za government ezigenderire kubinga obworo. Abano barabe bahebwa factory egi nibagira ngu bakine okugumirwa okuba rukurabamu. Challenges twinamu Kasina twina ekintu kyokubanza twizire kuntu tusangire ekyo twakuzire kuntu basanga ekyo kubanza okuntu usawa waitu minister orugudo rutwikya main road aha omwani murungi water amazed gain Gasha kwa Sunday Rogers.